Hello guys, Sarika hamjotono ang tini Chennai o thangai Express Avenue hnoi kaisa mall kotoro thangmani borong ni mote kotorma ni bisingo kaisa a mall ge ang aronyo koyekta summer wear collection khaimani kisa try khainai tinrok bai share khainai inke ani kaisa nature tongo ani kaisa tongmu je jaga pha thangke ang top shirt no collection khai tebung sano collection khaya phana ang top shirt no rutui collection khai abongke ani hamjagmani nature tamke ani kanslei omo top shirt mane kanslei chin kok borok bangke kanslei tagjak rong no ke kansli borok tagei kansli khemen ke kansli borok ge omo ke just kanslei khata ge rignai bai top shirt kanslei no ang belai ke hamjag ge abosin identity ba bono tisana nangnai ge bobai si sing sini jangna nangnai nei ang belai ke sakthar kaham collection khainen ba tabo summer wear ge je saslango sungmani summer wear kansli rong no collection khai man no ang rai khainai te drog bai share khainai te kaisa kok niro bai share khainai musugu chin borok rok baksa expose nya mane phataro thangya nugya ke just triprao simi tongnai rong ke ano om haikeba comment khainai khaimana khab khaibai tongu je birisuk mostan roknita inke sung phataro thangha ke gabang mai birisuk phana up to date clay style clay smart ke tong ke kansli kaham suin tong ke sakno smart ma tongu ke life no kathang thangsai tongma haima tongta ke ang a molo thangmani nugmani birsuk mam khoroksa wheelchair chair baisi phai tong tofa bo kaham silak khai pai sui tong tin orong ke birsuk kha ke kaham sui maya sitra ma sunai e abai chin mentality tongta jara siarong ke omai ke comment khai mana ke te kaisang ke doctor advice khai je musukmani je hamjagmani no kadi sudi tongdi enjoy khedi tamke sung tabo retired ungjak ge retired ungaina sung enjoyment khainani jora tamnika ke sung sikla fro ke porimani si khomoi anya porege si kulpaya bini fashion rong no naite rang bukere azora rang bukere ke naite haine fashion kifli paipi haibana sung paimaya rang kring pa moreover sung ke lekha porena nino masak thare ke sakiri khaipro bhaina sakiri ni bagaina paileya busa butui bai paileya ke apro enjoy khainani mane sakni kanang sugma rong no kanani jora kre ke apni bagai doctor ni advice hisabe retirement pore na enjoyment khainani jora ke tabok retirement jora na ang om haike doctor ni advice ro follow khai tongta ke omungka summer wear man saslang belai ke thanda ke sungthogu inke yang tirok nokbar phaisnai ye aram mungta te kaisa kanslei chini kanslei top shirt ni benefit mane samani inke sung rinai baibu kaiman iklete itensipra ang bonono long pen bai kankha inke tag rignai baibu kaiman oro kuno osubida korei oro bubra rok nukjaya kuno nukjagya rikuturok tuina nangya je rikutuk tuimen kaisa mane blouse rong ke matye yang bol nani bagai ke kuno bohorong nukjaya kuno nukjaya sung rikutuk tuina nangya so omo kaisa sung point notice khain nange je kuno development country o ke je safan development country ta western country rong ke omte balai rong no borok suggest khaya tam ke balai ke sung khasi samung khaime ke sung develop na ke khasi samung tangna ni nange hain bagai omte balai rong no borok suggest khaya hain bang borok long pen kana kuno yang rikuturok asolo balai kre ge ang apni o idea no berai ke sasagu tam ke sung samung tangai develop na ni ke sung hard work khaina na ke free ke sak no free clay samung clay na ge tabok naidi oro ang khunugui mane long pen saka rignai kaiman asake subida nang ang long pen kana ke long pen saka rignai kana ke kaiman te kaisa collection ke iko naidi kupur om 100% cotton te golabu gul nge chin triprata umai sai fail ha sungan bela ke subida ge rikuturok te nangya tam ke blouse ke bubra rok no sai rikuturok te nang om ke ekdom free ke sung hi mana sang khlai mana ge te skirt bu kai mana rignai bu kai mana long pen bu kai man iklen
nirok nukman khna omo ang jean bai longpen bai bu kangkha tabok ringnai bai bu sung naithok tong oro nio bohok bu kisa boljak tei bwsang rok to tei nukjak liya kaham khlai jung hingi mano sam khlai mano oro kuno khuijaknai boljaknai kwrwi kongui kekhe mekhe sam tangmano hingman hello guys omo naithokya de na naithokbai kya nai de angkhe naithokjak sokha ani ringnai bai bu fit ngnai ge yak tu kolok oro tight ma ge asu kolok bungya bara bungya ge asu jorana ang yak tu hanja kam butang mana tuirok suprokhe asu jora tui nangphan mungsang ya ta ge yang tight ma yang kolar bahina kongui sam tangphan mungsang ya ge naidi jean bai bu pusung naithok tong omo ge kolar bang hanja man hai gul sikolok angkhe nukjak ta tei rikuturok ge haike bangbekhe sikolok rangbutangrok joto nukjaya saka haike nukjago haibano mosang yang phaita nini kaisa haike thangjago mane rangbutang omte haike naithoya joto round ke naitho ikle sutni sakaobo rignai haike kaman asuk subida ase sutno kanjak ke rignai sakaobo kaiman hike sutni sakao sung beri romanta rignai no haike tabo ringnai baibu belai ke fit loblogya ba baraya ang ungjak ta baksa ke bara te asrong ke asang hajaya ke kolokma basuk saya rignai bai kana ke top shirt kolok ke masangya bara ke smart ke ungjak ta hain bai an bai ozong ungjak so ang ke an collection bisio nang best ungjak haiban kisa putung ke cotton ya ke bai ungjak nai bai ang ke naithokjak ringnai bai ekdom jajak sokha hello guys te kaisa omo cotton ni top shirt kansli hono sung kobrok bai ike pura 100% cotton ke belai khena jajakha phiaba omno suna hka ke omhai color na ke omhai locket gnang mala kangkhe naitho ke te omo te kaisa free ke tongna ni suna ke bisingo tight kamslei sungkha ke naitho jom bhai ne ringnai bai kaimana skirt bai bukai mana suit bai bukai man long pant bai ang phunuk nai tabo bai ke kanai naidi tensigo ang omno jean long pant bai kamani tabo rignai bai bu om hairokhe bu kaiman ike orasung te kuno huijak nai khopjak nai gre ritukuro kuno tuina nangya pangbai na nangya aske free hingthau tongthau sakno comfortable matong belai khena comfortable obo haike rignai chini omke rignai chamat sung naithok to guys ang hanjak mani ne omke morning walk ro exercise ro walk out ro chuimana tam ke loose te kesa hanjak man ke cotton 100% cotton te reja transparency yata chini bisini kanslo nukjaya hainwang belake sau kisa to nukjak na kisa to nukjag haipana free size hain bagai morning walk ro bagai belake sa ke not only morning walk no sam tang thanirok bu belake sa oro open yable blouse ro ke oro open putam tongu kewang bewang yoronyo sam khaitho omno bu rignai bai kaman long pant sakao sung rignai bai hai ke kaiman ob hai ke tan ke morning ro yoga ro khaitong ke asan ro khaitong ke kuno borok mane bel kol khailang ke maino goino ব্যক্তি de ngno hnoi om hai ke rignai sakao hai ke angke thangta sakao haike nige jate borok kotor phaike ke borok no respect romak lai nijen kam no sui nige long pen ro bai kisa respect roya hai mato an feeling ta nijen kam rignai bai kai abuina welcome khaiso make ang saksak no khom matong ja jokhon nang exercise khaitong ba asono khaitong long pen bai nige phancha ke bui phailang ke ang sakao rignai haike kangai khaimana plus ombai jung samung butang man ombai jung sam kaham ke tangai man kam khaiman ge round gul malaba omhai ke nukja hello guys te kaisa collection 100% cotton te long pen bai kai mana rignai bai kai mana pararau hka ke omte hei sungui rignai kangai sam tang tho no ro open kri butam kri kewang bank rignai bai first class asu kolok bunya para bunya rignai bai belai nai tho rignai bai kang khake sung om kisa lokku ma ba kisa omte hero berdita beri kainan berl hake ite kisa baraga especially sung buma bohok
bumagna ro bohok on khaja ro ke te loose ro sui jata tight ro ke saya te blouse ro ke bu bohok pelu pelu ke nuk jaga thai ro hainba hai ke sungkha ke belai ke na comfortable kanslei na sin kobroi kanslei ke english ke top shirt ye takjak no ka ke kanslei borok mukata dignai bai kanslei. Hello guys, ke kosom 100% cotton te round gola ke ani kotnani pearl rok bai musanga naidi round gola round ke to te free inka or nyo kuno transparent bishini siniri rok nukjaglia belai ke na aram rignai bai kaimana skirt bai bu kaiman ke skirt bai bu kaimaka gonjino rinai bai bu kaiman long skirt short pant bai bu kaiman. Hello guys, te kesa collection summer wear pura cotton thanda ang tongo ke Fab India ochin cornel jongni batongo aro ang regular customer hainbang discount makha ke belai ke sao ke ke rignai bai kanan ke te kisa lokung nai rignai bai kanan ke rignai bai kana ke ke phaichawi su ta rignai bai kana prokhe ke ipan ke supan oronyo embroidery no narna ke sui me yang nai ke rignai bai kaya pa sugnai ipan skirt ro bai ke sugnai ta rignai bai kai mana ipan smart yang rignai bai kana ke te kisa bara ke bahai matongkha ke last but not the least ani collection yak the kolok sujara ekdom full na hamjaya sujara third fourth ta te heno ang hajak tan ke full ke kam tang pro ke tuinang hain bai asung sajaga ke ka last niro bahai jagoi kha ang ke an collection na hamjaka lekena hambai niro nai tong